Kralj, ja sam se uništio, kralj sinoć. Ja sam uništen, ja sam se zgužio, ja ne vidim bijele mačke. Ko će ove sad ovdje, mene pertle bole. Ja kad sam stao mene je ovo dugmena sa kao boli, ja nisam dobar sekunde. Foj, što bi rekli braća Hrvati, žnjiranci me bole, pertle sam se odvezio. Propos skroz. Ona je bomba! Ona je Ksenija Pajčin, ona je iz Beograda, ona pjeva, ona pleše, hajde pa ona izlazi. Evo je, ona to, ne vidi se tamo, ovdje to, hajde, sve to. Na, ovo je ono iz onog vica, ko ovo ti kaži, sine, kaži. A kako si fin sad, to ste dogovorili? Jesam se dogovorila, budem fin. Ajde, pitaj šta? Zašto tebe, sad iz tebe je Jane pita. Pa i to što kažeš, idem ja s nama, a? Stani ponos, ne malo, gdje skupla čarap? Kušanera. Kušanera, i čarape kušanera su, nemoj zafkavati. Da. Ko znaš Boga, ne ga pitaš, ja ću te pitati, jel ne, vala ti, a? Šta? Jel ti malo, Ajde. Šta, ajde? Jesi ti rekla? Redo ti Bog da mi naočale pola mi, ovo sam štedni. Kušanera, šta? I ovo, Ajde. Gdje mi reci, kad ćeš šta radi sad? Bila se ono s klokanima po Australiji, šta se radila tamo se? Ispričaj mi nešto. Klokanima je. Pa dobro, kengur, klokan, ajde. Pa bila sam mjesec i po dana, ali to odavno prošlo. Pa dobro znam, ali eto, ne znam šta se tamo... Šta se dereš na mene? Radila, šta je bo? Ti, ja volim da lice suzom oku najviše. Šalu na stranu, radila sam sad novi spot. Ja to tad se vrti, ja bi svaki dan dečko mi je umoran. Šalim se, to je dvosmislena pesma. A slatka, da. Kako to nije biti, aj ti si malo ovo... Samo pljuješ jebot. A? Pa nije, malo sam ovlažen. Pa ti mene da opljuješ. A, da. A što ti dečko umoran? Kako ide, je ti zadovoljan spot? Da, super je spot, radim drugi sad spot, tako da eto, to je ona ozbiljna priča, sad smo formalni, jel da? Da. Najozbiljnije. Reci mi što si to malo grohnulo? Malo. Jesi to rekla mama? Ja nemo, molim te, to će nikad. Da je sve ovako trijebe grohnu u životu, ja svaki dan ženio. Rupčaga broj 2, Ksenija. Laže, to je okej, to je ipak maca i to smo svima nam jasno. Idi po ona, ne znam. Ne, šta ću je to ubije, majke? Nećeš, majke. Majke. Nećeš ti tam. Pazi na Rupčaga. Pazi. Dobro, vratimo se na očalima da i ne, a? Takmičimo se. Ti si gora. 425. Stižeš me. 124, dobre, opa. Ti se stižem, ja bilo najbolje. Ne radimo, četiri, ne kućam. Koliko sti ima? Što znam iz te od kad sam ušao. Pa ništa ti je. Pa Crnogorac, kad ću to ostavi? 102, podijeli, to bilo to, propustite! Ovdje svi! Koliko ti je sad? Da, prosipimo kada. Ja. 2 antibiotika i... 2 turske, 1 nešto. Šuti je, balam, pa mogu li ja nešto ovdje večeras? Možda. Dobro večer, gledaj prvu rundu sa par pacijenata, među gostima koji su, vi ćete sami naravno, večeras, dragi poštovani gledalci, prepoznati, jeli? Ko nije uzeo terapiju jutros, hvala. O čemu se zapravo radi? Dajte svima po 20 eura. Dinara. Eto, ne u dinarima, ja sve niste znali. Odbinaci, nećemo li taksimo. Ni za tak dok će se, svakako je humanitarno. Ne, ozim, znate da je humanitarno, za mene, ovo kad se usvinjim, za sutra, za sokiće, džakuzi. Jelena, kako si? Dobro si. Voliš ti mene najviše? Puls mi ne reaguje. Znači, svi imamo po 20. Čemu se sad zapravo, ja prilazim lagano. Zmiju ga, to, ide ga kamionđija iz prve u drugu, večeras je prvi izaziva. Sandi, pa šta ti je?
Kameraman, može malo tiše, halo. On se priča s trebom iz publike. Šta je ovo? Realizat, ova lupa, ovo sve nije uzeli terapiju. Izvače, opa! O, Ksenija, nije, Igor, hop! To, evo ga, nije, hop! I evo ga, Hrvatska je na nogama, Hrvatska večeras prvo izaziva! Koga pogledat ćemo malo kasnije? Dobro večer, obilje se prvo opasnu Rupčagu, tačan odgovor 50 eura. Koga ćemo ovo pitati? Koji izraz je nastao po Charlesu Bojkotu? Što tebe gola briga, eto imaš ekran pa pročitaj, pa ti samo proslijediš. Uopće ne mogu razmišljati, samo ga, nekome ga žislo. Žimpi ga slovo. Pa evo, recimo, ja ću ovo Jeleni proslijediti. Drago mi zbog vas. A što meni? Nije tebi toliko ni mrsko. Što četna Rupčag obilježena. Koji izraz upotrebljava kad ste sa nekim na ti? Šta, ja sam, a? Koga ćeš pitati? A, tebe. Tebe. Tiriri za tebe. Hajde. Koji izraz upotrebljava kad ste sa nekim na ti? Per si, per tu. Per moi. Per toi. Hajde, vrijeme sad. Persije. Kako ćeš odlačiti tu? Gdje ćemo na tu? A, per tu. Per tu? A da, vi. Pa da, pa sad smo rekli na ti. Da. Slušaš? Per si. Pa šta je onda? Raš. Per tu. Da. Vrijeme, per tu obilje šta je balan? Ali vrlo pametno žena razmišlja. Ona vrlo pametno razmišlja. Zašto? Ima u pozorištu, recimo, kad vidite da je neko na... Bojku. Na vi, razumiješ, dobar dan, kako ste vi u pozorištu, ovi stari, ovi šminkeri, to, onda su on garant, sinoć, jutro su izašli iz kuće, skupali su svi, i onda su mi rekli, vi ta magična reč, tako da ti nisi uopće daleko. Da li je tačno per tu? Molim, aplauz, hvala, hajde balan, hvala, persika, per tu, da se s nekim, Vi dajte želi 50 eura, ne, ja 50 eura obilježite petu opasnu Rupčagu, koga ćemo ovo išlocirati sad? Koji fudbalski klub iz Bosne i Hercegovine igra na stadionu Grbavica? Za Matu. Za mene. Hajde. Za gospodina do mene. Idemo ovako. Za te, ajmo. Kao da igramo ne ljuti se čoveče. Hajmo. Na Persi. Dobro, opet. Dobro, šta? Dobro. Povrća, obiljež trgovca, grupa Đorđe 70 eura. Obilježila, na kom ostrovu je rođen Napoleon Bonaparta? Koga ćeš to pitati? Ja znam na kojem. Dobro, onda... Tebe. Ali mogu ja samo u Francuskoj, kao, ne? Da? Rođen u Francuskoj čovjek. Mogu ti kažem... Ajde, daj da vidim. Mogu ti kažem zadnje slovo. Gde? Stani, na kom ostrovu je rođen Napoleon Bonaparta? Malta, Korzika, Sicilija, vrijeme sad. Malta, šta? A kakva Malta, pusti bolan. Dva. Čije, je li Korzika Francuska? Korzika. Pa Korzika si mi rekla. Pa rekla žene. Rekla sam ili Malta ili Korzika, stvari Malta je ja. Malta je dole i to, a Korzika. Piši Korzika, reži. Kako si naivna tako? Ja naivna. Pa ja, kako je na Korzi? Ja naivna. Pa što ti šapću? Nemoj, Bona. Propala si je ranca. Šta hoćeš, bre, pa ja šapućem kako se ne vidi. Ovi šapću da se vide i loše šapu. Na Malti, fraj, rođen. A bio Francus. Na Malti? Pa ja, Bona. Da li je tačno? Pa daj mi, pa. Daj mi pali. A u kojem gradu? U Ajačiju. Eto, sad i to hoćemo izgledati. Može koji bi si izgledati? Grada Jači. Je najjači. Jači, Sabi, najjači, traje, pasnije, bilješ, treći opas, Rupčak, dobila stvari. Sad, kako se zove piće tople vode, šećera i ruma ili konjaka? Pošto si ti na vozi, tebi je malo teži odgovor. Da. Ali proslijedi pitanje, zato ćemo to...
Hajde, Mislac iz Rodina, hajde. Nigor. Misliš da je Nigor ovo, jel? Ne, nego što? Stari Soj, alkoholičar. tekila, stari alkoholičar. Je. Alkoholik, radoholik, kako se zove pića i ko vijeku je nastao umjetnički pravac kubizam. Soj, tekila, ono što mogu svi nacrtati, oca, ne znaš što je Ja popularan. Ja, ajmo, koga ćemo ovo? Serija. Ksenija, stara Najbolje para. kubistkinja. U kom vijeku je nastao umjetnički pravac kubizam? 18., 19., 20. Kubizam, a? Pa daj, pokaži mi ovo. Pa evo, to je vrlo bitno. 20. U 20. Vidi ono kamermana. A? Da li tačno je nastavljeno 20? A začnici su bili Picasso i Matisse. Ja Picasso volim. Malo prije ona plava varijanta, plavi ja, ona svirač i ono. A ovo, ko će Kako ovo? sam pametna kad gledam tamo. Bez Pogledaj daljinu. Ima Da šaptač. ide, ništa ne obilježava se, pa dobila spare, koja Želim grupa, iz će daleka. nikad kralj, ovo je rundi kralj. Ima šaptač. Koja grupa ima album, ko šapće iz publike? Ja ću opet. Nema dobacivanja. Ko je šapto, dok kući možeš sad šaptati. Irina i Jelena. Se bore za Od ti ispod. vamo. Od vamo izađi malo izgled. Znači, Ksenija 227, Nigor 297, Irina 207, Jelena 207. Pošto imaš najviše pojena, izdekla je runda, svi su bili pametni. Priđi ovako, isto se upati, povuci i rikvrcom isto tako se tirati. Znači, to pa to. Ha? Pa, vrat se kralju, vrat se. Hop, nemo Jelen, hop. Jo, Ksenija, reci, prođi, sestre mi, rođene, Ksenija, ja ti kažem, reci, prođi, ne može ona. Ne može, pustite tigrave, vidi onog tigra, što ovako je, samo je tigar. Ko je veli, kralju, svi me gledaju kao da sam šnicla. Vrat se na svoje mjesto, kako ćete Ksenija, ako dođe sebi dok je Izvini, Ksenija.